s albuma će ljudi biti premijerno izvedena pisma ovdje. To jest, ovo ćemo ponoviti, brate, ovo ćemo sići. Da se isto ne zna, brate, ime naš, ono sad ne znam, nebitno, ali svakako premijerno ćete čuti ovdje pismu s albuma Na crnoj sobi. Zove se tako da Predstavi se ko si, ko je Deni, Dani. Nemoj Deni. I ovo je naš prvenac kao voditelj. Mi nismo ovo do sada radili, tako da ima razumijevanje. Po njegovom ćemo, di si Dani? Di se vraćao. Kipa sam Dani, imam 21 godinu, dolazim iz Trogira i bavim se muzikom. Kako je to sve počelo sa muzikom? Koja je tvoja inspiracija bila, idoli? Brate, počelo nekako, brate, masu čudno kao kroz srednju školu. Kroz srednju školu se upozna malo stariju ekipu Trogira od mene kako i su hip-hoperi stari i sa njima sam nekako ostao kombeli, to već traje par godina. Malo su mi se svidjelo, brate, taj rad i ta percepcija muzike, brate, i tu smo i dalje. Šta se dešava u Trogiru, brate, ovako inače? A brate, Trogir je ludo misto, malo misto, brate, mal grad, zimi ti je, brate, više deprica neka živa, brate, nema pasa, grad duhova, brate. A lice ti je ludilo, brate, damo reći neke brojke ljudi koje su sad, brate, lice se 10 puta, brate, bude toliko. Ja ga tako i zamišljam, kao šetam se uz obalu, ide Oliver Dragojević i to, ali, znači, sluša se i rap, ima i reper. Ima, brate, svega, Hip-hop scena, brate, i trap scena je malo, čak ja bih rekao je malo i teža za, brate, prigriz dole, ali opet ima, i mi se dosta trudimo, brate, da tu postavimo, brate, neke standarde, da pomažemo gradu, brate, u tim nekim eventima što se tiče hip-hopa, brate, muzike i svega toga, nastupa. Cool, ima događaja? Mi smo dosta sami sebi, brate, organizirali, brate, nastupa i imali smo jedne svata partije, brate, trap partije, to je dosta zapravo dobro prolazilo, vrijeme malo prije korone i tokom korone, Dosta smo dobar džir u gradu napravili, ali sad više nismo, jer ostali smo bez jednog prostora, ali gledat ćemo u budućnosti dalje možda takav neki džir pokrenuti. A reci nam regionalna karijera, da tako to kažemo, kako na tome, kako to napreduje? Brate, mislim da napreduje ok. Kako bi te rekao, iz godine u godinu, brate, iz projekta u projekt, mislim da nekako rastemo i volvamo, brate, učimo nove stvari, brate, učimo na starim greškama i idemo dalje, brate. Ne mogu se žaliti, brate. Jel planirate nastupe van Hrvatske, po Srbiji, Bosni, Ne, sigurno. Makedoniji? Mislim, kako bi te rekao, ne mogu ti reći planiram, brate, ali trudim se da mi je muzika što bolja. Trudim se da mi je muzika, brate, što bolja, tako da nas što više ekipe sluša i da nas što više ekipe normalno će vidi uživo. Priznaj nam da najviše voliš u Beogradu dođeš. Gledaj, mogu te reći da stvarno, brate, nije loše misto, dobro nam je skroz, ovdje smo već par dana, ja i brat Tango, uživamo, stari, i dole su nam baš dragi ljudi, tako da, dobar džir skroz, brate. Tako je, s albuma će ljudi biti premijerno izvedena pisma Plava svitla ovdje. To jest, ovo ćemo ponoviti, brate, ovo ćemo sići. Da se isto ne zna, brate, ime naš, sad ne znam, nebitno, ali svakako premijerno ćete čuti ovdje pismu s albuma Na crnoj sobi. Zove se Plava svitla, tako da... Tako da poslušajte Plava svitla. Tako je, slušat ćemo se, prije svega ćemo se ovdje slušati. Pisma je više storytelling, ajmo reći. Više je bazirana na neku hip-hop šemu, ali uz masu nekih mojih melodija. I baš je dočekan iskreno da ekipa to čuje. Inspiraciju sam dobija, gdje bi ga ti sranja koje se dešavaju kroz život, brate, i par ljudi oko mene. Tako da je dočekan iskreno da čuju pismu tu i neku moju emociju prenošena. To jest prenošenje mojih emocija, brate. Plava svitla kruže gradom, u civilu sivi kombi naglo staje.
A klinac brzo trči mrakom, baca sve te kese okolo sa strane. I razmišlja po strahom, šta će bi sad ako uštek pandurban. Zna da leži minimalno, 2 do 3 za ovo sada šta mu nađe. Krivi korak i ulica svira krive note. Roba dobra, hoće volno, radi dobre novce. Mračna soba, neće sanjan, hajde paranoja. Mračna soba, ako zaspe, probudi se znojan. Para mu kapa, brzo ka iznoj sa lica. Pari dobar, vani vide da se smije. Daje otkaz, svaku već je pune kible. Posli kuta, norma bele da ga smiriva. Dok mala uvija, časna ispred puna linija. A ko će se tu bit kada džep je puni sita, gdje ljubav sva iz izloga. Sve pare ugleda lica sva, masu praznih likova. Kad se sruši cijeli svit i kad treba nosit križ, brato viruj nema nikoga. Ugleda lica sva, nema nikoga. Ne, plava svitla kruže gradom, u civilu sivi kombi naglo staj. A klinac brzo trči mrakom, baca sve te kese okolo sa strane. Ulica ti svira zakon, ako si preglasan lako budeš smanjen. Zna da leži minimalno, 2 do 3 je sve to tu bilo nalet. Sorry mama, odigra sam igru krivu. Oh, no, znam da nisi htjela za me nikad ti ovakav život. Oh, no, najviše me boli suza šta ti klizi sad niz lice. Oh, no, nemoj brini majko, vratit ću se, nemoj slušat priče. Oh, no, ulica te slomi u sekundi, lako uzme sebi. No love, oči gladne, duše prazne, zavis, pogled pa i nemir. Blue lights, moj grad, plava svitla kruže gradom, u civilu sivi kombi naglo staj. A klinac brzo trči mrakom, baca sve te kese okolo sa strane. Ulica ti svira zakon, ako si preglasan lako budeš smanjen. Zna da leži minimalno, 2 do 3 je sve to tu bilo nalet. Zašto baš Beograd? Pa, brate, ovdje je trenutno par ljudi koji rade muziku, ovo ono, koji su to u nekom džiru, brate, su nas zvali ovdje da se dođemo družiti, da vidimo, da im pustimo neke nove stvari, da pustimo ovaj projekt na kojem radimo, da malo radimo muziku za jebancija, tako da smo došli tu 5 dana, ajmo reći, poslovno, sa dozom, brate, pležera, na svemu tome šta radimo. Na Instagramu smo vidjeli da imaš zastavu Nigerije i Hrvatske, pa ako nam možeš nešto više reći o svom poreklu. Je, brate, meni ti je čale Nigerija, mater mi je iz Bugojna. To je zapravo Hrvatica u Bugojnu smo doli. Ja znaš priču kako su se oni upoznali, gde? To ti je duga priča, brate, u Švici su upoznali dok su radili dole, ali to je to što ti mogu reći o tome. Da li imaš nešto u vezi ovog albuma nadolazećeg što bi nam otkrio ili? Ne, sigurno, ekipa trenutno radimo moj, ajmo reći, album Prvijenac, zapravo pravi neki ozbiljan projekt. Tako da masu smo vremena i truda uložili ovo sada i jedva čekam iskreno da to izađe i jedva čekam čuti utiske ljudi, baš me masu zanima kako će ekipa popiti taj album. Na Basivitiju si izbacio jednu pesmu. Tako je. Da li si osjetio možda neki skok u karijeri, neku razliku kada se to desilo ili je kao... Pa, znaš šta bih rekao, brate, ne bi ti rekao da sam osjetio neki skok u karijeri, ali mislim da doprinilo sigurno, brate, da me možda malo više ljudi čuje, Sad će to ima i svoje prednosti i mane, ali sve svemu, brate, baš je dobro prošao taj projekt, tako da sam masu zadovoljan i na toj prilici. Šta si najviše slušao ko klinac, brate? Brate, bilo je tu svega, bilo je tu svega, brate, do naše narodne, do strane, zapravo najviše sam slušao strano, brate. Nije baš cajke, ali bilo je svega, brate, nije da ne hejtam, brate, ništa, ako ćemo iskreno slušam masu toga, baš slušam sve od muzike, do popa, do reggaea, do trepa, do, ne znam, roka, do, ne znam, baš sve, brate, tako da, volim sve, ali više sam strano, brate, konzumira sigurno. Si imao nekog idola dok si odrastao, da si hteo kao da kažeš, hoću da budem kao on?
Ma sigurno, brate, ono, bilo je tu i jebi ga i ono, i stranih repera, ono, bilo je tu i domaćih repera koji su sigurno imali nekog utjecaja na moju muziku, ono, i dobro su pridonijeli, ja bih rekao, ono, jer nekako sam uspio, brate, izvući neki svoj zvuk uz pomoć njih, ono. Tako da bilo je tu sigurno glava, bilo je tu, ono, Tupac, Boogie, Future, ono, bilo je tu baš, ono, jaki glava i to više ljudi ne mogu ti reći sad on mi je, brate, bija sve naš i ono, sad sam, nego, brate, baš sam svi sam kupija šta mi se sviđa. Jel ima neki nastup kada si se osjećao najbolje? Jel bi izdvojio neki svoj nastup? Sigurno, brate. Bija jedan nastup, to smo radili, brate, Blockstar večer, ono, Grše, TTM ekipa, bili smo dole u Zenti u klubu u Splitu koji je sad zatvoren. I taj nastup, ja sam otvarao za TTM i Gršu i taj nastup je baš bio brutalno. Bilo je, ne znam koliko je ljudi bilo, brate, priko, ja mislim 150-200 ljudi, brate, ali energija koju sad dobija toko nastupa, brate, ono, nešto neopisivo, brate. Kako si prihvaćen od strane drugih repera u Hrvatskoj? Da li su te svi uzeli pod svoje kao otvorenih ruku? Da li je tu kao taj bratski odnos ili si osjećaš kao da si više sam nas? Dosta ljudi znamo kao i ono, i dosta smo ljudi upoznali kroz ovih par godina što se bavimo s ovim i ono, mogu reći, brate, da smo ono, stvarno u ok odnosima sa većinom ljudi što su tu na sceni, ono. Više bi rekao neki bratski odnos, brate, tu smo, ono, naš, brate, radimo svi iste neke slične stvari, brate, ono, besa ljubav, brate, svima naš. Kad ti ga krijem u facu, tu gradom hare, svako bi šta prije do novog demance, samo daj da se pije jer ode to praksa je, ne mogu vratit to vrime pa vučem dim skanka je. Drugi Atlante je, brza lova, brz je lifestyle, 3 glave lava diži zastav. Radim balans, ja sam vaga, evo ti pamet, nemoj davat na pamet. Volim uzet ono šta mi zabrane, njena suza noću meni kazne, grad noću crniji od zahrane. Drugi Atlanta, yeah, sve odmah sazna se, niko nam ravan, ne, uvijek visoko je brada. Drugi Atlanta, yeah, ode svako bi šta prije do pare. Ode noću puzaju zmije i svaki tu vandal je, kad si ga krijem u facu do gradom hara je, yeah. Drugi Atlanta, yeah, ode svako bi šta prije do novog te maksa je, samo daj da se pije jer ode to praksa je, ne mogu vratit to vrime pa vučem dim skanka, yeah. Ulice soline, pa kabok ide lagano preizliza naslov mi dice sa sela, lice smo grad, dice sa sela, lice smo grad. Na ni za mene su sva moja vraća, neš me vidi s onim koje pada, brzo se kući vraća i dalje volim svoj grad. Iako znam da mnogi žele mi kraj, mi bili smo do dna, kažu posli pakla moraš vidi raj. Ja samo hoću vidi sreću i radost u njenim očima sjaja, samo hoću vidi sreću, Drugi Atlanta, yeah, ode svako bi šta prije do pare. Ode noću puzaju zmije i svaki tu vandal je, kad si ga krijem u facu do gradom hara je, yeah. Drugi Atlanta, yeah, ode svako bi šta prije do novog te maksa je, samo daj da se pije jer ode to praksa je, ne mogu vratit to vrime pa vučem dim skanka, yeah. Pored muzike, da li imaš neki hobi ili čime se baviš, čime si se bavio? Brate, ono, nema sad neki, ono, ajmo reći, brate, hobi, ja muziku, brate, gledam kao, ajmo reći, hobi, jer još ne živim, brate, od muzike sad toliko, ali ne gledam kao hobi, ako to ima smisla, ono. Tako da, ono, što znam, radimo, brate, svašta naš, ono. Treba, brate, jebi ga čovjeku kruh, brate, i ono, haslar, brate, da uzmeš, ono. Znamo da u Dalmaciji strastveno navijaju za Hajduk uglavnom, pa da li i ti navijaš za Hajduk? Normalno, brate. Normalno se navija za Hajduk, brate. Sada sam ti HC, brate, Torcida, stari, nisam, moram priznat, brate, ali ono, Hajduku živi vječno, brate. Šta misliš, gdje su bolje žene, u Srbiji ili u Hrvatskoj? Kako bolje? Lipše. Ovdje su lipe, tamo ovdje su lepe, tamo su lipe, brate. Brate, znaš šta ću reći, to ti je sve, brate, do mista, ono, koje dođeš.
brate, moram priznati da Beograd stvarno ima lipe žene. Stvarno ima lipe žene i ono, iznenadio sam se koliko je stvarno lipih žena, ali ono, brate, imamo i mi dole naš, ono, Split isto ima, brate, masu lipih žena, ono, Zeg isto ima masu lipih žena, tako da, ono, tu smo negdje, brate, dobri su geniji, ono. Da, dobri su geniji, ono. Je. Ja moram da uzvratim, u Splitu su žene prelepe. Je, brate, to ja isto stvarno mislim Stvarno, za BG, posebno, brate, ono, kažem ti, stvarno je. Posebno neka energija, veruj mi, odavde kad odemo tamo, znači kad ona progovori, bude mi prelipo, razumeš? Brate, tako je ista stvar, Tako brate, isto, vjeruj da, mi, brate, siguran sam- samo je, brate, ono, Siguran sam i da ti uno imaš reverse. taj moment sa našim devojkama kada progovoriš. Je, I mnogo ista to stvar. onako nekako finije zvuči, razumeš? Je, lipo ti je, brate, čuti Da. taj drugi naglasak i sve to stari, Da, da. je, sigurno. Ne znam, gde je najbolji sladoled u Splitu? Evo i dalje? Mogu ti reći, U brate, u Ajduka? Trogiru, mogu ti reći u Trogiru, brate. U Trogiru? U Trogiru, 7 palmi, sigurno, 7 palmi, Giovanni je tu odmah pored, ono, tako da te dvije firme, sigurno. Dobro. Šta tebi više prija, kad je ono letnja sezona ili zimi? A brate, sve zavisi, ono, zim ti ima više vremena, radi muziku, jel, brate, liti ti, ono, živi haslo stare, 3 mjeseca su, ono, zapravo 4 mjeseca, brate, ono, punga se radi, brate, uzima se lova, ono, kažem ti, dole da ima, brate, 20-30 hiljada ljudi, brate, zimi ima skoro pola miliona liti, tako da, ono, totalno je druga atmosfera, druga energija u zraku i ono, bitno je samo uzeti što više love, brate, i onda ide zima, brate, kombica, studio i radi se muzika na maksimum. Jel imaš neke talente pored pevanja, ono tipa košarka, fudbal? Brate, dobar sam boksač, ono, masu. Amaterski sam se borio prije i to me prije muzike i prije srednje možda bila želja baviti se baš zapravo boksom, ali ono, jebi ga, život je malo tu, ono, odvaja na neke druge strane, ali ono, muziku sigurno volim više. Ne troši vrime sine, vrime para. Oko mene su gušteri, ja sam komodovaran. Trogir reprezento, da beton je gladan. Ove ulice me vole, ovim ulicama hasla. Noć je pala, bratovićem spusti kalat. Noć je pala, cici vonja pola grada. Noć je s nama, neka puši plava gama. Paranoja, pa ne mogu mirno spavat. Ovi prsti vrlo brzo cash brojem, ale ulice su ode tisno i sad se riši ode lako s 2-3 broja. Rođen sam za ovo, ne postoji bolji kroj, ja sam lipka slika, ona voli to, a tebe niko ne gleda ka badminton. Tatini sinovi glume mi gangsta repa, završavaju privatne škole. Prošla godina u kešu nastupima uzea sam duple preglede tvoje i tovanje domet kad snimate trake kada su van uši prepune smole, al ne vidim problem jer od kad sam upozna repere ja više nema ni dole. Ja ne znam za bolje, ako se diraš u moje, lako to postane crvene boje. Ne diraj moje, ne znam za bolje, u trapu sa mnom nista braće i za mene gang čuvađale i kad je gore. Ne troši vrime sine, vrime para, oko mene su gušteri, ja sam komodovaran. Drogir reprezento, da beton je gladan, ove ulice me vole, ovim ulicama hasla. Noć je pala, bratovićem spusti kalat. Noć je pala, cici vonja pola grada. Noć je s nama, neka puši plava gama. Paranoja, pa ne mogu mirno spavat. Ja bih rekao za sebe da si poročan. Da sam? Poročan. Porok je, jel? Pa kako bi te rekao, ono, svi smo mi, brate, ljudi poročni, znaš, ono, brate. Kako bi te rekao, pokušavam, brate, bižao poroka, stane, malo me vrti dole ova stolica. Pokušavam, brate, bižao poroka, kako god ja mogu stari, ali jebi ga, ne mogu reći da ih nemam, brate, ima ih masu. Nisam pitao šta, samo To je najbitnije, brate, to je najbitnije, stari. vrlo uopšte pitanje. Da li ima neko koga bi volio da vidiš u crnoj sobi? Sigurno, volja bi Ninu Todorović vidjeti u crnoj sobi, stari. Njen vokal me baš fascinira. Brate, imam samo još reći da ljudi, Princ Juga uskoro vanka, ide prejak album vanka i jedva čekam da svi to čujete, stari, tako da baš sam uzbuđen za to i to je to, vreći. Hvala vam puno na pozivu, znači mi, tu smo, vreći.